welcome back. Dobrodošli nazad na vaš kurs engleskog jezika online. Do sada smo govorili o glagolu biti, to be. Šta to znači? Uglavnom smo govorili I am a teacher, ja sam nastavnik, you are my students, vi ste moji učenici, he is my friend, on je moj prijatelj, she is my mother, ona je moja majka i tako dalje. Dakle, naučili smo veoma važan glagol biti u oblicima jednine. I am, you are, he is, she is, i u oblicima množine koji su isti, are. We are friends, mi smo prijatelji. They are students, oni su učenici. Međutim, mislim da je vreme da se upoznate i sa drugim glagolima engleskog jezika. Dakle, hajde da počnemo sa glagolom live. Live, živeti. Do sada naučili ste kako da kažete ja sam iz, pa dodajte mesto svog grada. Na primer, I am from Belgrade. I am from Novi Sad. I am from Kruševac. She is from Priština. He is from Zrenjanin. Dakle, jasno vam je. Lice, I, you, he, on, she, pa smo zatim stavljali glagol biti u određenom obliku koji nam je bio potreban. I am from Belgrade. You are from Mladenovac. She ili he is from Zrenjanin. Međutim, umjesto toga možemo reći ja živim u Beogradu. Onda nam treba glagol live. Ono što je zgodno na engleskom jeziku je što se glagoli ne menjaju po licima u sadašnjem vremenu. Šta to znači? Na srpskom jeziku morate reći ja živim u Beogradu, ti živiš, on živi. Primetite različite oblike ovog glagola živeti. Engleski je srećom jednostavniji, pa ćete reći I live in Belgrade. You live in Belgrade. Ja živim u Beogradu, ti živiš u Beogradu. I za množinu koristit ćemo oblik live. Dakle, ako hoćemo da kažemo mi živimo u Srbiji, reći ćemo we live in Serbia. Vi živite u Srbiji, you live in Serbia. Oni žive u Novom Sadu, they live in Serbia. Jasno vam je, dakle, glagol je live, znači živeti, i koristi se u ovom osnovnom obliku, koji se inače zove infinitiv, u svim licima, osim trećeg lica jednine. Šta to znači? Ne možete reći he live, ne. Morate dodati jedno s. Znači, samo za treće lice dodajemo jedno malo s na kraju i dobijemo oblik he lives in Novi Sad. On živi u Novom Sadu. She lives in Novi Sad. Dakle, još jednom, počinjemo da učimo sadašnje vreme mnogi glagol u engleskom jeziku. Prvi glagol koji učimo je glagol live, koji se koristi uvek u tom obliku, osim u trećem licu jednine, kada hoćete da kažete on živi, ona živi. I live in Belgrade, you live in Novi Sad, he lives in Zaječar, she lives in Sjenica. Ok? Toliko za sada. Thanks for watching.